putovanja u svijet životinja. Simboli neba. Ptice. Zdravo, prijatelji! O, pa skoro je podne. Zakasnio sam jutros. Pogledajte, toliko je ptica na nebu. Mora da ste se svi pitali kako to da ptice mogu letjeti. Mnogi ljudi su isto pitali kroz istoriju. Neki od njih su to proučavali godinama i tražili način da lete. Ali je taj cilj postignut tek u prošlom stoljeću. Pa ipak, mi smo pravi majstori leta. Hajde sada da vidimo kako to neke ptice rade. Draga djeco, golubovi su vjerovatno najpoznatija vrsta ptica. Neki od vas su ih vjerovatno i hranili. Prvi pokušaj goluba da poleti. Kad se jednom odvoji od zemlje, on pomira svoja krila i gura zrak prema dole koliko god može. Onda to ponavlja iz sve snage. Lagano se naginje naprijed i to je dovoljno za polijetanje. Mogu li to i veće ptice? Ne. Velika ptica kao na primjer albatros to ne može. Ali ona koristi drugi način da poleti. Ona uhvati zalet preko duže staze i onda poleti. Avion također koristi isti ovaj metod, a ljudi su naučili taj metod od albatrosa. Za većinu ptica najteži dio je polijetanje. Onda one lako lebde u zraku. Kako to da ptice mogu letjeti zrakom tako lako, a da nikad ne padnu? Zahvaljujući savršenoj strukturi njihovih krila. Krila su stvorene tako da omogućavaju najefikasnije iskorištavanje strujanja zraka. Neke ptice sakupljaju zrak koji bi trebao strujati ispod krila. Da bi to postigle, one plješću svojim krilima. Pogledajte ovu pticu koja izgleda kao da vesla zrakom. Kada je krilo u pokretu prema gore, polovina krila je savijena prema unutra. Kada je krilo u pokretu prema dole, ptica širi svoje krilo. Svakim pokretom perje se sve više sabija. Ovako, iako se oblik krila može mijenjati u svakom momentu, donji dio krila ostaje ravan. Bog je stvorio idealan sistem letenja za svaku pticu u skladu sa njenim potrebama.
Neke ptice lete mjesecima, čak i jedu i spavaju u zraku. Mi vješto letimo nebom, ali to ne znači da smo uvijek u zraku. Svaki let ima slijetanje na kraju, zar ne? Pitate se kako to radimo? Onda gledajte pažljivo. Sigurno slijetanje je jednako važno kao i polijetanje. Ptice su veoma vješte u slijetanju. Prilikom toga one usporavaju rad svojih krila. Ova ptica zvana morska papiga može ostati mirna u zraku zahvaljujući rastu strujanja zraka. Ona također koristi ovaj talent prilikom slijetanja. Samo trenutak nepažnje može dovesti do neželjenih posljedica. Labudovi koji su među pticama sa najvećim krilima slijeću na vodu koristeći svoje stopala kao kočnice. Letenje je veoma lako za nas, ali ljudska bića moraju napraviti avion da bi letjela, a to je jako težak zadatak. Mnogi inženjeri rade na pravljenju aviona. Oni prave komplikovane proračune i naporno rade mjesecima. Bez obzira na to, kontrola leta i tehnologija aviona nikad se ne može porediti sa pticama. Na primjer, nema zračnih predstava koje bi se mogle usporediti sa ovim akrobatskim pokretima. Kako je onda nastao savršeni oblik ptičjeg tijela? Dok postoji stotine naučnika, inženjera iza izgradnje aviona, čiji je onda to rad koji stoji iza strukture i vještina ptica koje su toliko superiornije od aviona? Iza toga sigurno ne mogu biti same ptice. Ptice dolaze na svijet kao neuki pilići i koriste krila koja su im stvorena dok su još bili u jajetu. One ne mogu napraviti nikakva druga krila, čak ni da hoće. U stvari, krila koja su najprikladnija njihovim potrebama su im već dana. Besprijekorna tijela ptica sigurno su djelo njihovog uzvišenog stvoritelja. Ovo je Božje savršeno umijeće stvaranja. Svemogući Bog je stvorio ptice i sva ostala bića. Božjom voljom ptice tako savršeno lete zrakom. Ova činjenica je otkrivena u Kur'anu, uputi koju je Bog poslao ljudima na sljedeći način. Zar oni ne vide ptice iznad sebe, kako raširenih krila lete, a iskupljaju ih, samo ih milostivi drži. On zaista sve dobro vidi. Da li si znao? Pingvini
Pingvin je ptica, ali njegova kratka krila mu omogućavaju da se kreće pod vodom, ne u zraku. Ova lijepa stvorenja se mogu veoma brzo kretati pod vodom. Ako bi bilo održano takmičenje u plivanju između pingvina i ljudi, pingvini bi sigurno pobijedili. Pingvini bi pobijedili na takmičenju jer oni mogu plivati 3 puta brže od olimpijskog šampiona. Što više, oni to rade trošeći veoma malo energije. Pingvinima je ovo moguće jer je Bog njihova tijela stvorio takvim da mogu jako brzo plivati. Pingvini, koji se kreću kroz vodu skoro brzinom motornih čamaca, su pravi olimpijski šampioni među kopnenim životinjama. Vrijedni mravi. Draga djeco, jeste li ikad vidjeli mrava kako hoda okolo sam? Sigurno je u blizini barem jedan ili nekoliko njih. Ako pratite ove mrave, sigurno ćete naći još mnoge druge. Ti nastavi gledati, ja ću se vratiti brzo. Ćao. Ova mala stvorenja žive u velikim porodicama sa stotinama hiljada, a ponekad i milionima članova. Ove porodice se zovu kolonije. Postoji solidarnost, suradnja, samožrtvovanje i zajedništvo među članovima ovih kolonija. Čak i jedna kap vode se dijeli. Sakupljena hrana se čuva u gnijezdu da bi se podijelila. Vratio sam se. Dok sam šetao šumom Amazona, sreo sam mrave farmere. Ovi mravi sami uzgajaju svoju hranu. Hajdemo u šumu da vidimo šta rade ova malena stvorenja. Ova mala stvorenja su mravi radnici koji sijeku lišće. Oni sijeku listove drveća i drugih biljaka danonoćno. Onda iskorištavaju djeliće listova kao čamce da ih prenesu do gnijezda. Nositi list je težak zadatak, ali ovi mali radnici su mnogo jači nego što mislite. Zadatak koji mravi ispunjavaju je kao da čovjek trči 1 kilometar za 2,5 minute sa 250 kg na leđima. Nijedan čovjek ne bi mogao ispuniti takvo nešto. A da li mislite da će mravi pojesti lišće koje su odsjekli? Ne.
Sami mravi ne jedu lišće. Njima će hraniti specijalnu vrstu gljivica. Ako ga ne mogu jesti, što onda mravi rade s lišćem? Gledajmo dalje. Oni koriste lišće kao sirovinu za svoju farmu. Pitate se kako? Koriste ga za uzgoj gljivica. Da bi to postigli, mravi uzgajaju stotine usjeva gljivica u svojim gnijezdima. Oni koji unose lišće prvo ga očiste. Onda ga isijeku na komadiće. A onda je red na najmanje mrave. Ima mrava koji su dugi samo 2 mm, što je približno veličini zrna pijeska. Oni žvaču ove komadiće i pretvaraju ih u kašu. I onda tu kašu raspoređuju po zemlji gdje uzgajaju gljivice. Ovom kašom oni hrane gljivice. O, pogledajte, zelenulo lišće je nestalo za samo 1 dan. Sljedećeg dana bijeli slojevi gljivice koji rastu prekrivaju kašu od lišća. I hrana koju mravi mogu da jedu konačno je proizvedena. Sada je vrijeme za žetvu gljivica. Ovi mravi koji sakupljaju gljivice prvo se pobrinu za ostale mrave i nose gljivice koje su skupili radnicima. Evo mrava koji je ubrao gljivice. On nudi hranjivom tečnošću iz gljivica mrava koji radi na drugom kraju gnijezda. Na ovaj način svi mravi, od onih koji sjeku lišće do onih koji ga žvaču, imaju obezbijeđenu hranu. Kad su sve gljivice ubrane, treba počistiti ostatke. Radnici nose sve mrvice jednu po jednu i čiste prostoriju za proizvodnju. Postoje drugi mravi koji obavljaju drugačije zadatke u koloni. Na primjer, odbranu gnijezda su preuzeli jaki, hrabri i samožrtvujući mravi vojnici. Da li ste čuli to? Ko to može biti? Mravi vojnici su sigurno čuli taj zvuk. Pitam se šta će učiniti. Možda će vam biti teško povjerovati, ali mravi vojnici grizu čak i cipele i čarape ljudi koji se približavaju njihovom gnijezdu. Kada jednom nešto zgrabe, nikad ne puštaju. Čak i kad su ranjeni u druge dijelove svoga tijela, oni nikad ne povlače svoje kandže, nego žrtvuju čak i sopstveni život da bi odbranili zajednicu. Ovo je veoma ozbiljno žrtvovanje. Mravi su uspostavili savršen poredak, ali opet ne postoji ni radni odred, niti jedan mrav koji nadgleda dešavanja u zajednici.
Ipak, svaki mrav nekim čudom zna koji zadatak treba obaviti. Radni raspored je napravljen prije nego što su se rodili, a mravi savršeno ispunjavaju svoje zadatke. Bog, stvoritelj svega, je onaj koji omogućava mravima da rade ovo. Ovo je u Koranu objavljeno na sljedeći način. Njemu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. Sve je njemu poslušno. Da li ste znali? Koale. Ovo lijepo stvorenje koje spava mirno na grani eukaliptusa je koala. Australijska životinja. Koale grade gnijezda na drvetu eukaliptusa zato što se hrane njihovim lišćem. Ovo lišće sadrži posebne hemikalije. Ove hemikalije su otrovne za sve druge vrste životinja osim za koalu, ali pošto je Bog stvorio koalu tako da im ova biljka ne može nauditi, ova koala živi sretno među eukaliptusovim lišćem. Kamel. Kamela je životinja koja je simbol beskrajnih pustinja. Najvažnija potreba kamele u vrelim pustinjama je voda. Ali u pustinji je jako teško pronaći vodu. Zbog toga je kamela skuplja gdje god bi pronašla izvor. Kamela može popiti do 130 litara vode odjednom. Pritom, još gotovo je nemoguće pronaći hranu u beskrajnom pijesku. Bog je stvorio posebno skladište za hranu u tijelu kamele, tako da ona može podnijeti glad. Ovo skladište je grba na njenim leđima. Otprilike 40 kg masti stoji skupljeno u grbi. Zahvaljujući ovim zalihama, kamela može preživjeti mnogo dana bez da pojede imalo hrane. Ovi savršeni sistemi u tijelu kamele su jedan od bezbroj dokaza beskonačnog Božjeg znanja i mudrosti. Bog nas ohrabruje da razmišljamo o ovim stvarima i naređuje nam u Kuranu sljedeće. Pa zašto oni ne pogledaju kamele kako su stvorene? Moral koji Bog zahtijeva od nas. Voljeti Boga i biti mu zahvalan. Znamo da je Bog stvorio nas i sva druga bića. Što više, Bog zadovoljava sve potrebe svih živih bića. Zahvaljujući njegovoj beskrajnoj milosti i suosjećanju, mi živimo na ovom svijetu u miru i sreći. Bog je stvorio sunce da bi nam bilo toplo. Bog je također
za nas stvorio raznovrsnu hranu kako bismo imali šta jesti. Na primjer, ovo povrće. I voće je također blagodat Boga. Osim toga, Bog nam je dao i mnoge druge blagodati. Bog je stvorio kišu da bismo imali slatku vodu za piće. Voda je za nas veoma bitna jer čovjek bez vode može preživjeti samo nekoliko dana. Voda ima specifičan ukus i lako je piti. Bog u Koranu kaže da je stvorio vodu da bismo je mi pili. Kažite vi meni, vodu koju pijete, da li je vi ili mi iz oblaka spuštamo? Ako želimo, možemo je slanom učiniti. Pa zašto niste zahvalni? Bog je stvorio slatku vodu za nas da pijemo. Slana voda u moru je pogodna za ribe i druga morska stvorenja. Ova stvorenja su stvorena sa organima i sistemima potrebnim za život u slanoj vodi. Bog je stvorio imunitet da štiti naše tijela od mikroba. Bez ovog sistema mogli bi umrijeti od običnog virusa prehlade. Bog čini da naša srca kucaju neprestano. Srce konstantno pumpa krv kroz koju crvena krvna zrnca transportiraju oksigen koji udišemo. Bog je stvorio oči da bismo vidjeli. Uši da bismo čuli, nos da bi mirisali i jezik da bismo osjetili ukus hrane. Ovo su samo neki od blagodati koje nam je podario Bog. Ne možemo pobrojati blagodati koje su nam date. U ajetu, Bog koji je veoma saosjećajan i milostiv nam se obraća na sljedeći način. I daje vam svega onog što od njega iščete. I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. U zamjenu za njegove blagodati mi bismo samo trebali voljeti Boga i biti mu zahvalni. To jeste zahvaljivati se njemu stalno. Draga djeco, nikada ne zaboravite ove činjenice.
Bog je onaj koji hrani vas, vaše majke, vaše očeve, sve ljude i sva bića. Svima je nama Bog potreban i moramo mu biti zahvalni. Biti pošten i iskren. Bog je svemoguć. On čuje svaku riječ koju izgovorimo i vidi svako naše djelo. On je svjestan svake misli koja nam padne na pamet. Dakle, nije moguće da osoba od njega nešto sakrije. Ova činjenica je u Koranu objašnjena na sljedeći način. Reci, skrivali vi ono što je u srcima vašim ili to javno pokazivali, Allah to zna. On zna sve što je na nebesima i što je na zemlji. Allah je svemoćan. S obzirom na ovo, uvijek bismo trebali biti iskreni i pošteni prema Bogu. Trebali smo živjeti na način na koji On to od nas zahtijeva. Bog je zabranio ljudima da budu oholi, umišljeni, nepošteni i odbojni. Moralne osobine kojima je Bog zadovoljan su poslušnost, skromnost, poštenje, dobrota, suosjećanje i pravednost. I mi bismo trebali primjenjivati ove principe u svom životu da bi Bog bio nama zadovoljan. Drugim riječima, trebali bismo razmišljati i ponašati se onako kako nas On uči. On nam se u Kuranu obraća ovako. O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li osim Allaha ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i zemlje opskrbljuje? Osim njega nema drugog Boga.